Nedavno je u Tirani održan prvi regionalni sastanak mreže Copasah Europe, kojem su prisustvovali aktivisti i praktičari iz Albanije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Rumunije, ali naravno i Crne Gore, koji su posvećeni poboljšanju pristupa građana osnovnim javnim uslugama i promovisanju koncepta društvene odgovornosti. Moja današnja gošća je jedna od učesnica ovog regionalnog sastanka, Marija Radović, članica upravnog odbora pomenute mreže, a ujedno i koordinatorka rada odjeljenja u okviru programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima u nevladinoj organizaciji Juventas. Marija, dobar dan i dobrodošla u emisiju Lica Podgorice. Hvala ti što si odvojila vrijeme. Znam da si tek stigla sa puta, ali je lijepo da danas podijelimo utiske iz Tirane. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Šta se sve dešavalo u Tirani, kakvi su utisci sa međunarodnog susreta i koji je cilj rada ove mreže? Pa u pitanju je Copasah mreža koja je osnovana prije 2 godine, 2021. godine i koja predstavlja jednu vrstu regionalne podmreže Global Copasah mreže i ona okuplja u stvari aktiviste, odnosno praktičare i različite organizacije čiji cilj upravo jeste da promovišu koncept društvene odgovornosti i negdje da na koji način ojačati pristup građana različitim uslugama, a prije svega poseban fokus je stavljen na zdravstvene i na socijalne usluge. Na ovom sastanku tokom 3 dana u Tirani sastali smo se i negdje razmjenjivali i informacije, naše iskustva kada je u pitanju rad sa različitim zajednicama u riziku od socijalne isključenosti i upravo ovdje imali smo priliku da predstavimo i kako sve te neke socijalne i zdravstvene usluge funkcionišu u Crnoj Gori, koliko su sami građani uključeni u proces donošenja odluka, posebno oni građani koji su u riziku od socijalne isključenosti i koliko mi kao zemlja njegujemo taj koncept društvene odgovornosti, što jeste i vrlo važno pitanje za nas kao organizaciju koju sam ja predstavljala, odnosno Juventas. Gdje smo u odnosu na zemlje koje su također pored Crne Gore bile učesnice? Pa mogu reći da negdje zaključak jeste posle trodnevnog rada bio da dijelimo prilično slična iskustva, prilično slične izazove sa kojima se marginalizovane zajednice suočavaju. Svaki predstavnik je predstavljao kako svoju zemlju, tako i određenu organizaciju. Iako radimo sa nekim različitim zajednicama, kada je u pitanju pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, prilično smo na negdje sličnom nivou, a opet to nije neki zadovoljavajući nivo, možemo zaključiti. Zašto je za vašu organizaciju Juventas značajno ovo članstvo u Copasah Europe mreži? Pa Juventas ima cijeli jedan program koji je upravo program direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima i vrlo nam je važno učešće u mreži u kojoj možemo da ne samo razmjenjujemo informacije, nego da dijelimo i negdje naša znanja i iskustva, ali opet i da usvajamo iskustva i znanja drugih, kako i na koji način možemo unaprijediti usluge koje su dostupne marginalizovanim zajednicama, kako olakšati pristup tim uslugama, ali što je vrlo važno i negdje za što se mi zalažemo, kako omogućiti aktivno učešće samih korisnika naših usluga u proces donošenja odluka, u kreiranje usluga i to je negdje koncept za koji se zalaže mreža, zalaže Juventas, tako da smo negdje pronašli zajednički cilj i zajedničku viziju. Trenutno u Juventasu je aktualno i planiranje obilježavanja kampanje pod nazivom Podrži, ne kažnjavaj. Obilježit ćete u ponedeljak 26. juna na Trgu Nezavisnosti sa početkom u 20 časova. O kakvoj kampanji je riječ? Da, sada u ponedeljak, kao što ste rekli, koristim priliku i da pozovem sve medije. Naravno, predstavnike institucije i različitih organizacija smo pozvali, uputili pozive. U pitanju je kampanja koju Juventas sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Link obilježava već 9. godinu za redom. Naime, Support Don't Punish ili Podrži ne kažnjava je kampanja koja se obilježava u 79 zemalja svijeta u preko 250 različitih gradova i cilj jeste da se ukaže na neophodnost da se izmjene javne politike kada su u pitanju osobe koje koriste droge, javne politike o drogama i da se smanji stepen stigme i diskriminacije prema osobama koje koriste droge. Tako da ovom prilikom pozivam i vašu televiziju da ispratite ovaj događaj. Ima li napretka kada govorimo o toj temi?
Pa da ima truda i rada, dugogodišnjeg ima, da ima napretka, onako koraci su mali, ali negdje evo promovišemo i tu jednu poštujuću terminologiju kada govorimo o osobama koje koriste droge u smislu da nije osoba problem, već je problem. Problem negdje imamo dobru saradnju sa različitim ustanovama, sa različitim organizacijama, trudimo se, radimo i nadam se da ćemo upravo ovakvim kampanjama negdje postaći javnost da se prosto stepen diskriminacije smanji, mada jeste i dalje, da kažemo, na dosta visokom nivou. Također imate javni konkurs za dodjelu malih grantova koji traje negdje do početka jula, ako se ne varam. Tako je. U pitanju je javni konkurs za dodjelu malih grantova. Naime, imamo projekat koji sprovodimo sa malo prije pomenutom Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Linka koji finansira Evropska delegacija u Crnoj Gori i imamo mogućnost da dodijelimo grant u iznosu od 40.000 eura. Naime, to je ukupan iznos, a dodjeljivaće se organizacijama iznosi od 5 do 10.000 eura. Imaju svi priliku da se prijave još do 2. jula kada zatvaramo taj javni poziv nevladinim organizacijama, a mogu se prijaviti sve one organizacije koje će ponuditi projekte kojima se može unaprijediti položaj osoba koje koriste droge i negdje dostupnost kvalitetnih usluga namijenjenih osobama koje koriste droge. Na koji način mogu da se informišu svi zainteresovani? Svakako ih pozivamo da posjete naš sajt www.juventus.me. Upravo za ovim povodom je kreiran jedan vrlo detaljan vodič koji će im dati sve potrebne informacije na koji način da se prijave, šta je potrebno i naravno, još jednom da ponovimo, rok je 2. jul, pa ko je zainteresovan, stvarno se nadamo da će na vrijeme dostaviti prijedlog projekta. Tokom ljetnih dana da li imate odmor ili aktivno sprovodite brojne projekte i aktivnosti? Pa mogu reći da kao organizacija damo sebi oduška tokom ljetnih mjeseci. Imamo jedan dio... Kako ste ovo uz osmijeh rekli? Imamo jedan dio ljeta stvarno kada odmorimo od cijele godine, kada stvarno vrijedno svi radimo u Juventasu, ali svakako nesmetano se sprovodi rad kada su u pitanju usluge direktne podrške kroz rad drop-in centara Juventasa, kroz terenski rad, tako da negdje odmaramo, ali se dobro podijelimo da ni u jednom trenutku ne prestaje pružanje usluga klijentima, niti kontinuitet naših aktivnosti. Marija, hvala vam što ste jutros odvojili vrijeme za emisiju Ulica Podgorica i sa nama podijelili brojne lijepe informacije o narednim projektima. Hvala vama na pozivu.